Zahvaljujući ministru Cikotiću, ja sam bio prvi oficir oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je radio u NATO štabu za NATO, dakle, za NATO alijansu. Hvala vam, gospodine ministre, ma koliko puta sam to do sada rekao pred ovim cijenjenim ljudima, želim da to naglasim ponovno. Stoga, dakle, ponavljam, promovirati djelo osoba od kojih si učio više je nego izazov, ali ne svakidašnja čast. Za mnoge u Sjedinjenim Američkim Državama jedan od najpoznatijih pisaca, Francis Fitzgerald, on je napisao jedno poznato djelo The Great Gatsby, kazao je: ne pišete zato što želite nešto reći, pišete zato što imate nešto za reći. Stoga, kada je reč o temi NATO i sigurnost, a posebno u Europi, autori su osobe koje svakako imaju mnogo toga reći. Zapravo, u redovima ovog štiva ćete imati priliku da to i vidite. U ovom dijelu autori su svojom riječju artikulisali događaje i procese s kraja 20. i početka 21. stoljeća. Vrijeme značajnih promjena u svijetu, a posebno u jugoistočnoj i istočnoj Europi. Obradili su prisustvo NATO-a na Balkanu i prostorima bivše Jugoslavije, prije svega zaustavljanja rata u Bosni i Hercegovini, ulozi NATO-a u rješavanju krize Jugoslavije, na Kosovu, u sadašnjoj Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori. Kako i sami autori kazaše u ovom dijelu, oni su željeli da historiziranjem tih događaja ponude konkretne tekstove i činjenice koje akademskoj, analitičkoj, političkoj i publicističkoj javnosti nude na argumentiranu raspravu. Dakle, oni nude ovo štivo da o tome raspravimo. Autori na izuzetno jednostavan način plijene svojom argumentacijom i ukazuju na nužnost da BiH progresivne snage zapravo ne smiju odustati od napora da se dostižu neophodni standardi vladavine prava, jednakosti, jednakih mogućnosti, profesionalizma, ustrajnosti i pravednosti zapravo. S druge strane, ovo djelo na svojevrstan način ukazuje na druge stvarne prednosti članstva u NATO. Čitatelji će uvidjeti mnoštvo važnih činjenica o NATO i odnosima sa drugima. Poznato je da je NATO politički i vojni savez čiji su primarni ciljevi kolektivna odbrana članica i održavanje demokratskog mira u sjevernoatlantskom području. Svih 29 članica imaju jednaka prava i mogućnosti, a odluke saveza moraju biti donesene jednoglasno, te članice moraju poštivati osnovne vrijednosti koje podupiru savez, to jest demokratija, sloboda pojedinca i vladavina prava. Autori također ukazuju da kolektivna sigurnost je neizbježan model očuvanja suvereniteta i integriteta države Bosne i Hercegovine te sigurnosti svih njenih građana. Ovo je važna poruka, dakle, kolektivna sigurnost. Svaki građanin bi Bosne i Hercegovine želi ili bi želio sigurno okruženje i vlastitu sigurnost. Samim tim više nego logično i tražiti mjesto u društvu onih koji omogućavaju i kreiraju siguran ambijent. Jedan od vam poznatih ljudi je kazao: ambijent i atmosfera su zaista različiti. Vi možete živjeti ima ambijenta, namještaj. Vi možete živjeti u dvorcu, ako imate atmosferu koja nije dobra, onda nije to ljepota življenja. Dakle, mi želimo siguran ambijent, dakle, koji će omogućiti sve ove principe o kojima smo govorili. Stoga, cilj autora je da se čitalačkoj javnosti, dakle, svima nama ostavi na prosudu šta bi za građane Bosne i Hercegovine bilo članstvo u NATO. Oni su tako postavili teze u ovoj knjizi. Dakle, ostavili su nam da mi razmišljamo o tome. Zapravo, nesumnjivo je da bi Bosna i Hercegovina postala subjekat u međunarodnom okviru. Dakle, iz uloge već neatraktivnog i u zadnje vrijeme, nažalost, ponekad i samom sebi prepuštenog objekta međunarodnih odnosa postala bi dio šireg međunarodnog subjekta, lokalnog, regionalnog i svjetskog karaktera. Ja sam to doživio radeći u NATO. Kada me jedan kolega iz jedne vojske koja je članica NATO-a, bio sam sekretar vojnog komiteta NATO-a plus PNP, dakle 28 plus partnerske zemlje. I dakle, to je pripremanje sastanaka, agende, spikera, govornika, tema koje će se raspravljati. Kad sam išao onim hodnikom prema onoj velikoj sali, vidjeli ste svi
to na televiziji, nosio sam te papire, govore predsjedavajućeg vojnog komiteta, ministar je bio na tim sastancima, zna kako to izgleda, naravno. I taj kolega mi je rekao, vidite Mirsade, do sada ste sjedli u ovom foajeu i čekali šta će se u ovoj sali odlučiti ovamo. A sada vi pripremate sastanak i ono šta će se na tom sastanku pričati. Dakle, bili bi subjekt. Distanca od NATO-a gdje postoji na Balkanu izražena je proklamiranjem neutralnosti. Zaoprečne, to je forma skrivanja, ništa drugo nego forma skrivanja agresivnosti. Znate na koga se to odnosi. I prihvatanje i odbacivanje NATO-a treba razmatrati u kontekstu dometa, u općoj historijskoj emancipaciji ljudi, naroda i država i tu u vezi sa nuždom da se metaforički postavi pitanje da li su pojave masovnih ubijanja nevinih ljudi izraz divljaštva pod navodnicima ili su izraz divljaštva bez navodnika. Šta se to događa u svijetu pa su masovna ubijanja najmarkantnije obilježje njegove savremenosti. U vezi s tim intelektualna, akademska pa i konfesionalna elita svaka sa stajališta svojih društvenih uloga trebaju sagledati da li postoji i kakva je veza između agresivnosti koju masovnim ubijanjima i progonima drugih i drugačiji u savremeno doba provode organizirane terorističke snage, pokreti države i agresivnosti koju u svojoj divljačkoj instinktivnoj prirodi imaju pojedine žive vrste koje ne pripadaju ljudskoj vrsti. Pa i agresivnosti koja je bila uslovljena načinom života ljudi u predhistorijsko doba. Šta je to što je u savremeno doba oneljudženim ljudima isključilo razum i svelo ih na instinktivnu agresivnost opasnih živih vrsta koje ne pripadaju ljudskoj vrsti? U tom kontekstu treba sagledati dometa, ali i zastoje emancipacije u više epoha od predhistorijskog do savremenog doba. Suštinski, uloga NATO-a je da zaštiti ljudski rod od agresivnosti onih koji su emancipacijski zaostali. Ako se emancipacija shvata kao proces i rezultat distanciranja od raznih strana zaostalosti, onda se može izvesti zaključak da je prihvatanje NATO-a izraz višeg stupnja emancipacije, odnosno višeg stupnja distance od primitivizma, čije je obilježje instinktivna antirazumska sklonost primjene sile u ambicijama ničim opravdanog i neljudskog ugrožavanja masovnim ubijanjem drugih i drugačijih. Za sigurnost čovječanstva je važnije unaprijediti duhovnu i moralno-etičku stranu emancipacije nego njenu tehnološku stranu. U tom smislu bilo bi korisno izučavanje i poštivanje stavova i akcija Ivana Pape Pavla II. U korist obustave nasilja širom svijeta pa i obustave agresije na Bosnu i Hercegovinu. U jednoj knjizi koja je imala ambiciju da na neki način historizira važan period ne samo za ovaj dio svijeta na kome se mi nalazimo i na kome smo spletom različitih okolnosti situirani, već za čitavo čovječanstvo. Taj prelom iz hladnog rata u globalizaciju, koji se u stvari najočiglednije dešavao na našem prostoru ili možda najočiglednije na prostoru Bosne i Hercegovine kao države, je nešto što je dobro kontekstualizirano u ovoj knjizi. Ovdje ćete naći tekstove koji su pisani prije 20 godina. I mi smo tekstove potpisali ne naznačavajući koji je tekst napisao jedan, koji drugi autor, koji je eventualno zajednički, ali ćemo vidjeti kad je koji tekst nastao. Ovo govorim iz razloga što, pored sve analize značajnih događaja koji su se dešavali na prostoru Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije, Makedonije, Crne Gore, i u okviru analiza svih tih događaja
možete prepoznati jedan važan element sinteze, gdje možete vidjeti na kakav način je na ovaj prostor učestvovao i kakve efekte je proizvodio NATO, a s druge strane na kakav način je prisustvovala Rusija. Sa NATO-om je došla sigurnost, stabilnost i mir. A danas kada analizirate događaje, gdje god imate neku krizu u regionu, ako skinete samo prvi sloj nekakvih činjenica, već ispod tog sloja vidite elemente prisustva ruskog, političkog, obavještajnog i sveukupnog drugog prisustva, povezan sa najekstremnijim elementima u toj krizi. Legitimno je pravo velikih sila i moćnih sila da ostvaruju utjecaj na prostore koje smatraju svojim područjem interesa. Međutim, naša je obaveza da to prepoznamo, da to razumijemo i da se sa tim nosimo onako kako treba, upravo u zaštiti svojih vrijednosti, svojih interesa i svoje sigurnosti i budućnosti.